Nagningaldo arapan mengke kang bie Dumiman kat magkanta pasalamat king minye Pampanga 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 Balenamit mo king lagu kailangan dumayo king patagman no bundok dumurot ka buntok Isang bantang pagmaragul matmong balen ng apu Parang leking parobang bundok ning alaya Mekeni tuki ka Manaus ka Pampanga Mekeni tuki ka Mamasyal ka Pampanga Abe-abe tuki-tuki Libut-libut turut-turut Etuke e-abe Mamasyal ka Pampanga Manyaman nga ning pamangan Ing lutong kapampangan Sisig pindang at puro Tagilo kamaru Nangasan kulang lang kilo bagat asado Pansit luglug talangga biringi pesa umbang Mekeni tuki ka Malaus ka Pampanga Mekeni tuki ka Mamasyal ka Pampanga Abe-abe tuki-tuki Libut-libut turut-turut Etuke e-abe Mamasyal ka Pampanga Lumbisa kang pialben Apatungkol ding balen Biyaya liwang piyesta Kulturang pakaman Nagligan parul Akong iru Tugang tumon pinuyo Sisig santo Kuraldal Sinupol Festival Mekeni tuki ka Malaus ka Pampanga Mekeni tuki ka Mamasyal ka Pampanga Abe-abe tuki-tuki Libut-libut turut-turut Etuke e-abe Malaus ka Mamasyal ka Pampanga Mekeni, Maracaga, Asali Dinukit ng muebles, pastillas at torones Yemas at rival, marakal pang marakal Balas, kaserola, ema at gitara Emo chicharun, tamaris, pulburun Paru pasukwali, dagal ka, Asali Tingdala na ting bukas Ting palenta bumiras Masaplan at masiglang bien Malalang pamiyamean Harapan meringrado O balentong lindo Itangan tumiman Abe Kapampangan Mekeni tuki ka Malaus ka Pampanga Mekeni tuki ka Mamasyal ka Pampanga Mamasyal ka Abe Abe-abe tuki-tuki Etuke e-abe Mamasyal ka Pampanga Mekeni tuki ka Malaus ka Pampanga Mekeni tuki ka Mamasyal ka Pampanga Abe-abe tuki-tuki Libut-libut turut-turut Etuke e-abe Mamasyal ka Pampanga Okay, maya pa oras po karang sablang makirandam king programang Pagmaragul ko Kapampangan ko at kayabe po'y Arnel Panganiman ating kakong kayabe no karine naman kaya miras kening oras IT ikakang Ben Baltasar at maya pa oras po no karin ko po tsungeni abayan nyo kepo hanggang alas 2 king kekong paboritong programang Pagmaragul ko Kapampangan ko
At papugayan ko po ring tao king Balen Arayat tuling nepo kahalaga ing Aldoy king Balen Arayat tuling may kapaltola pong metong anak tao tubong Arayat at anak Kapampangan ing ika 147 birthday commemoration king Kebaytanang General Jose Alejandrino naning Balen Arayat ne. Nya nung kakityo po ring letrato na ning Balen Arayat tampo po yung meging aktibidadis da in commemoration king Kebaytana pong General Jose Alejandrino na metong pong revolutionary ketang panahon na po ning gerang Amerikano no ketang panahon na po ring Kastila at meging akakyabe ng Jose Rizal na king luwang bansa king Europa na megaral at sinaup ketang sulat librong gawa ng Rizal at pepalaganap kaniti ne at iapin po General Jose Alejandrino naning Balen Arayat nung mumunta ko po king munisipyo naning Arayat akakitye po itang kayang rebulto. Ating kasalukuyan pong alkalde ning syudad ning Balen Arayat apin po Mayor Bon Alejandrino na proud Alejandrino anapin Kapitan Jerry Alejandrino ning Pandan keti Angeles City kaputol de po yan Mayor Alejandrino at pinpunan do po ri General Jose Alejandrino ya po ing 147th commemoration king kayang Kebaytan metong pong bayani pag marugul tamo keti bansa tamo at may ketang panahon ng General Horde biabe karetang gawadeng ika 12 senator datang districts senators ketang panahon na ita mi bayit po December 1 pining Kebaytana po ing Aldoy at ikityo po ing meging aktibidades na po ring may opisyalis na ning Balen Arayat ay apin po yan General Jose Alejandrino. Yung photo is courtesy of Mayor Bon Alejandrino. Opo, ring picture rin ni Kwame Laketang kain ng Mayor Bon Alejandrino. Bakit dinan niya mo pong tribute at pamagkilala king metong contribution agawa na po ning metong anak na ning tao Arayat na at meging bayani yang masasabi kening kay katamo at metong dakilang Kapampangan. Okay? Apin po yan ing 147 commemoration pamagganaka king Kebaytanang Major General Jose Alejandrino. Ya po ing rangko na ita ketang panahon na ita. Okay, rin kakatang bangkirandam, kabangalay po yung kakong partner nung no karanyaman mga parasket ni Oras 80. Panaya mo pong malilate. Okay, kang Salome Jamieson, maya pa Oras Keka. Anachuking Australia. Kang Mang Ella May David, kumusta po karang David family ken king San Francisco Mabalacat. O kang Stephanie Kaishel Aquinolico pa. Kang Rosemary Esguera may pabakekongan at kang Consul Joel Gomez na ning madapdap. Kang Kapitan Tarok ken king madapdap, kumusta ko po ken ang poring may Mario ken. Marvin Santos may pakaurasan po kayo. O kang Consul Mike Kaligangan, kang Rara Avis, ay kang Marisa Nuson Pamintuan, o kang Jerry Ponsalan Sagmit, kang Anterico, may paugtuk kayo nga Rara Avis, mamulaklak no kanuretang sampagang tenam ng Rara. Okay, pagrit Bernie, Adrian, Louie, Eddie, mamangan lakasulukuyan, menibad kang Jerry Ponsalan na sagmita. Okay, Rudy Salvador Padilla, King Japan naman ta. Johnny Ray San Maniego, yan. Jerome Nugget Salunga. Hello, good afternoon po kang Tatang Double B and Mr. Arnel Idol. Pakikomusta ko po ding kapatid ko. Abraham Chona, ang po ding aliwa kong kapatid, ang pong pangunakan taga-anunas. Thank you po. Yan, menibad kang Salome Jamieson. Wow, kang Risa Cantoria. Good morning, Pars Arnel. Pakigreet ko na yung kaluguran ko kahit maliwat kami
Malaut kami. Okay, correction. Malaut kami. Ha? Balagay ko makabarkula rin. Marikoy. Metong, nako kakalingwan diyang, sasawa na ko, diyang sasawa na ako keng lupa na, Abigail Nunez. Thanks, Mars. Regina Mercado Sanchez. Maya pa oras. Net Mangune. Oh, Johnny Ray sa Maniego. Maya pakaurasan kaya kayo. Gina Siron Isip. Nino pa? Carmela Dizon. Carmela Dizon. Ching Carmela, kumusta na ka? Kumusta ko po? Lalong ikaw pong kekeng tala pakiramdam king programang iti. Lalong po rin at tsuking aluwang bansa. Ne? Ike po at tsukene. Agyumi po. Milabas at milabas po ing oras. Agyumi. Milabas siyam, potangemi na po agyo, tuturan mi niya mo, milabas siya po yung patingapon. Okay, at kang Ronel Avenir Tayag, Rengdars at Mars. Rengdar, ampong Bap. Bap, ampong Dar. Uy, potangan na akong gagawan, reta mo ring lalawen ko't babasan na. Agagana ka ko retang maging kaugalian, lugal, kultura, daring Kapampangan. Kitang Bap, ampong Dars. Ay, i-share mo ka rin na Rodel, yung katang programa. O ikaw po, mas masanting, i-share po yung programa tamo o kaya kabidyaking timeline na ning kekong FB, na bangan taratang kaluguran nyo, ayal bende po yung programang iti. Okay, karen pang text. Hello, mayap ka orasan kaya kayo, Kuya Arnal, manibat kang Early Cortez. Okay, hello, Kuya Arnal, kumusta po from San Diego, California? Okay, manibat kang Gina Siron Isip. Maya pa oras po kayo kay San Diego, California. Dakal Kapampangan ka rin. Okay, Laok Lak sa Saidin. Okay, Jerome Nugget Salunga. Good PM. Great ko po yung kagawad Rene Liwanag ning Barangay Dukit. Salamat po. December 1st na po na. Palagay ko, ay maya pa oras kang Mariat Bakani at kang Apong Let. Yan, Bakani, kang Apong Ben. Ay, Diyos ko, pakanyaman may po itang luto mong tinolang manok. Diyos ko, kanyaman yan. Nung pwede mo pong sula po kami, muntake ken, makipangan ke po. Nung pwede mo na, metong mo, kaya rin na ng programa, susula po ka. At yung nakakitang baledari, Manglet, king California, kanyaman na tinolang manok. Milabas na naman miyugseing pagtuwan. Miyugseing mitwaging nasi, ang kaldera. Istuyapin po kanila yung kaldera. Okay, Ronel Abenir Tayag. Good morning, Arnel Panganiban at kareng family ko keng Mamalakat San Francisco, family pa sa Monte de la Peña, Sanson Banyas, Makapagal, Cordoba family from Bahrain, Seni de la Peña. Yan, maya pa oras po kayo. Happy birthday, Louis Dizon. Happy anniversary, Adrian Eborde. Nino pa pong buri yung igrit. Lalong-lalo po rin yung kakatamong sablang makirandam nganing kaorasan iti retang atsukete, retang magtu kasulukuyan magtu ikay pong director Gary. Abakan yaman po ita sigang nanden. Sigang babi, maslam-slam, manyaman pa yung abiyas ne, itang pangaluto na ning nasi. Nasi pa ulam ne. Makasawang mamangan sumakanya ning pamangan. Okay, malaos na po kareng kantang Kapampangan. Kaya baya po'y Arnel Panganiban, kabapong pananayan tayo ing kakong partner. Double B. Okay, balikan na kayo. Kareni pang aliwang greetings at kareni pong pisabyan Kapampangan. Kini mo po, kayong pagmaragul ko, Kapampangan ko. Sibul na ning ngarayat, amponing dayat malat, karinda kayikit lipat-lipat.
sabihan mo kang tatang, buri keng katuwangan, kabukas mo may kaya puneman. Oh, malagong first lady, aniyang misan na bengi, lalabas kuking tete, may nagit kong aduang pulong sexy. Ing metong karete, tawuya makabebe, magtindayang baguking palengke. Oh, malagong first lady, limasan keing dagat, kareng gamat, buri mong basibas keing bundo arayat. Kasabing wayat se, biru kuite, uling ing lugut ko ke, kayang menyam bukake. Ining ka kong number one, tiktak yaking kanyaman, gigiling iyarong babot lalang. Ining ka kong number two, tiktak yaking kayo mo, makayapis lib niya ng Sabado. Oh, malagong first lady, ing ka na kong number three, at you ka three, parating makabikini, kapitanan Benny. Kasami mo ayat se, biru kuite, uling ing lugut ko ke, kayang minyam bukake. O kang malagong at se, masanding keng lalaki, bagay katangadwang miyayabe. Yang miniskirt mong malan, makabagets na keman, ing lambaleta na mibugbugan. Oh, malagong first lady, limasan keing dagat, kareng gamat, puri mong basibas keing bundo arayat. Kasami mo ayat se, biru kuite, uling ing lugut ko ke, kayang menyam bukake. Ing lugut kong kalise, peri pa ningalte. Dalumdum ning begi ani ang akit daka, papatak ing uran uling maglulamla. Detang hanggang batuin kaka sa likod la, ing sala ning kilda yang meging suluta. Ati namang dutong masayat malabong, ing selilungan ta ketiya papayong. Sa nga ng melangi, may balduking gabon, itang liglugan mo at inugun-ugun. Kaniyaman sinta, sinta ning hinawa, mune pipilit nung alane keka. Makananong at you, pepamisan mo na, kareta ng sweetheart mong bayong kakilala. Dalumdum ning begi ani ang akit daka, papatak ing uran banwa maglulamya. Detang hanggang batuin kaka sa likod la, ing sala ning kildap yang meging suluta. Adi namang dutong masayat malabong, selilungan ta ketiya papayong.
Sa nganang melangin, may baldog king gabon, itang liklugan mo at inugun-nugun. Kanya maning sinta, sinta ning ginawa. Mune pipilit nung alane keka. Makananong at you, pepamisan mo na, keta ng sweetheart mo, bayong kakilala. Makananong at you, pepamisan mo na, keta ng sweetheart mo, bayong kakilala. Ikaying pangarap, sinta na ningge ko, nung mawala ka kako, mayapang matena ko. Gustong nakita ka, masaya yung puso ko, alang kalaraman, ate ko bibiro. Mate ko man, maligaya na ako, gustong sinabi mo, kaluguran mo ko, kapilang me, ibiyeng gamad mo, potang sagutan mo ko, tugigay tatang ko, mamalayi kami, kareng pengari mo. Kay ba't naning kasal, patalaka katang bale, tugineng kotse, pati na garae, nanupeng buri mo, kareng amano ko, susumpa ko keka, itabak mo keng bato. Mate ko man, maligaya na ako, gustong sinabi mo, kaluguran mo ko, kapilan me, ibiyeng gamat mo, potang sagutan mo ko, tugigay tatang ko, mamalayi kami, karang pengari mo. At nung miswertyan ko, munta ko Arabia, samasan mula mong talnandetang pera, potang muli na ko, pakisabi keka, regadwa mong anak, king airport tabi mula. Mate ko man, maligaya na ako, gustong sinabi mo, kaluguran mo ko, kapilan me, ibiyeng gamat mo, potang sagutan mo ko, tugigay tatang ko, mamalayi kami, kareng pengari mo. Okay, malaos na po kang atang programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko, kaya be po po'y Arnel Panganiban. At pasibayo po, pupugayan ko rin tao king Balen Arayat yan. At pag-celebrate de po nga ni ka 147 kay Baitana pong General Jose Alendrino. Okay, mabuhay po ring tao king Balen Arayat at lalong-lalo na kang Mayor Bon Alendrino at ring Alendrino family. Okay, malaos na po. Karening greetings. Basan ko pa po ring mapila na greetings na rin kaya tamong makirandam. Okay, kang Elaine. Ano niya siguro ito? Okay, good morning, sir. Okay, good morning, sir Arnel Panganiban. Metong ko po karetang magreklamo kitang agency. Okay, nano sa update mo kami. Sige, tungkol kitang kekong reklamo, baka nita dinan tayong follow-up pansin nung naning update, Okay, Cecil Castro, Lopez, Maya Poras, Rita David. Okay, at kang Alma Pexon Lacara. Okay, kang Mariet Bacane. Mga let, luto na po ba itang tinolang manok?
Pwede pong atakman. Okay. At kanin pang message. Basan tala pa po rin. Rening message na rening kaya katamong sablang makirandam ngayon kaorasan. Okay, good morning po Arnel Panganiban, kangareng pamilya ko babalak at San Francisco family. Reta pong Pasamonte de la Peña, Sanson, Banyes, Macabagal, Cordoba from Bahrain. Tapong nandun. At kanin pang message, maya pa to kaka yungon Arnel. Maya pa tumurin na Ching Cecil. Hello po Kuya Arnel at Tatang Double B. Kumusta na po kayo? Pabati ding Kabarico Planospora, Kapitan May Carlos Sese. At good morning Sir Arnel. Many bat kang Ryan Aguilar. Yan, morning mo naman kay kayo. Rening kaya katamong manalbet makirandam ngayon kaorasan na. Okay, at nokor na kaya may ang parasing partner ko akalingwa na po siguro oras na. Nung ninuman po yung manakit kaya o kukup-kup ngayon oras sa ini balik yun Kenny, uling dakal ng manintun kaya kintutuki po talita niya Kenny baka nito mama ko yang maging kaya beta mo Aldoldo. O nung kaya, palitan tayo po. Nino kaya ang bisa kaya kayo, Ken? Nimbisa, bakan tatin kung kakayabe. Pero ito na po manakit kalupanan Yakabud po ito. Ala na nga liwa, okay? Kang Jonel Lino, maya pa oras, king kaya kang pamanalbe. Okay, okay, salamat sir. Panganiban, maya pa gatmanapon po. Maya pa gatmanapon mo naman keka. Sumagpasko na po. Pila na mo pong Aldo. Pasko na. Disyembre 1 na po ngayon. December 1st na ngayon. Tinta na siguro 23 days before Christmas. 24? 24 days. Wow. Right. 24 days. Pasko na naman. Nano po nga gagana kayo po tang magpasko? Teksyon na mo po. Nga gagana kayo ketang potang daratang inkapaskuan na antikanin kami po ring nga gagana kami ring inaanak. Lalo na po rening kaya katamong kabalen maging tradisyon niya yung balang Pasko malyaring dinan ring inaanak. Pero magpasko ng tikaniti, lalo na keti Pampanga, dakaling makamis itang nung babalikan tayo po itang milabas ka panahon, kumpara keti, masanting balik-balikan na itang milabas, simpleng biye, simpleng biye, at manyaman abye jang simple. Okay, baya pag to, alayo pa tayong partner yun, sige po tang magbakasyon kayo, potang magbakasyon ko, mag-volunteer ko Ken. Sige James, pananayin na ka. Pananayin na ka, baka nito ating kong partner. I-proxime pa'y kakamben. Okay. Ito po yung aman man ko po tapong magpasko ang tikanini. Aga nakatampo itang milabas sa panahon nung naning gagawan takan ito. Lalong-lalo na po kareng baryo, ampo itang pamangan na pagsadya po tang darat naging kapaskuan. O niyang mga lati ko yung kakalingwan, apat keng mikakapatad, duwang babae, duwang lalaki. Potang malapit ng Pasko, pagawa na keng pantalon mako para-pareho. Halos para-pareho keng malan ni keng apat mikakapatad. Iniiting meging tradisyon pero itang mga na bagay, uling dakal na pong asasalingin ala ng pagawang malan, kanita uso po yung pagawang malan bayo Pasko. Bayungan. Patay Ngayon itin pa pong manaya. King karakalda po ring magtindang malan miyaluang klase na tambingere, makapamili ka pa ketang burimo. Potang patay ka nung minsan sungay tinod king tayi ing kaya kang susulod Diyos ko. Pariperme. Pero ngayon munta ka po king mall, mamanyulot ka rat ang burimong sulod, itang bumagi at magpit ka, api na, saluan mo na. O ketang minunang panahon na lalaman pong mall di ba? Sasali kang tela. Sali kang telang pantalon, telang malan,
pagawa me kitang manayiking baryo o manayiking palengke, ha? O kunan me, dakal tayi, uling magpasko, kailangan November pa, patayin na kayo, pumakanyan kanita, kailangan November pa, pamasko na rin anak mo, patayin mo na. Huling sumira sing December, ay, ala na. Akuha na ng manari, mayaring kekang malan. Hanapin kay terno-terno. Agaga nakako. Kanita James, makanyan, para pareho ko susulod rin ikong mikakapatad, ha? Huling, ining meging tradisyon. Okay, ni Ena po makanyan. Nguling dakal ng pamagbayo, Ang po kanita yung pamaglutong pamangan, potang magpasko, talagang ating effort, ngayon sasali na lamo, tambing na po luto. Kanita talagang kodkuran lamasan igogo hanggang malagkit yung kalame, may tutok-nangan. Ako nga sagli mo, munta ka kitang susis, munta ka karetang kay, Diyos ko, nung nanumburi mong klaseng pamangan, atina, ready na, ala na nakalupa, kitang pigulot bale, ating mangogo kalame ubi, ating mangogo kapit, ating mangogo itang nanuping miyalo ang klaseng kalame, baloyo, Wita ating kahita talagang pipagalanta, pawas. Bayong baluto talagang magdilo kang pawas. Hanggang masakit, hanggang potang pigogo-gogo, hanggang kamegdilong pawas, paluto. Nya potang baluto ya, uling pipagalan niya, manya-manya. Uling at rin ingkay, at rin balamo tang ingyaman at ketang pagal at pegsikapan meng maluto ya jang nekasakit igogo hanggang mga palipit ka tang ketang pigulot bala ay ba't kabang gugogo tatamban meng dutong potang magigisan itang apina tang tangab na o kabit mo na naman yung dutong Diyos ko atine malaos ko po no ka rin ko po menibat Dinukit ang payaos na ka rin taga-Amerika at taga-Saudi, taga-Japan serola. ini po, dintang niya rin Ebo chicharun. Diyos ko. Okay, bayo po ito, mamasa ko pa. Okay, Kang Jen Duya Lansangan, nilagang baka. Nilagang baka, kami kaya ayan, itang 24 midnight, yan yung pantunan ko, itang nilagang bakang Kapampangan. Mga nanoy po luto yung nilagang baka yun. Itang kaya kami po atin yang kamuti, atin yang labanos, atin yang sabah, kay ba't itang peka butol na nitang baka solid, palambutan may tamalwat king tangab na ning dutong. Halos siguro pila niyang oras palambutan. Pero itang bengi ganita, Diyos ko kanyaman. Pero ngayon po bawal na kako'y mataba. Nilagang baka. Kuha ka lingwan to. Malyari na ka kanyan. Bagya. Kakasigad daratang niya. Makapagpainawa. Isto naman to. Kesagat ang magpainawa kang malwat. At least ken gagalo ka. Galo-galo mo, mapaling panahon Pilipinas. Diba? Botol, Diyos ko, miras ng kata. Maging permanent ning kay. Impay nawa. Okay, kakamben. Saguli. Sige. Kayan mo na pa mo. Totally ka mo rin mumuna. Ba? Nang mumuna. Bumuna ko mong intro. Minuna kang dintang. Okay, mas manyaman po ing homemade. Yan. Homemade. Tutoy ta, Cecil, manyaman tan talagang paypagalan me. Paypagalan me itang luto, kay bat, tinyang pawas, di ba? Ben, ay, Diyos ko, inamero ko, masikan niya. Okay, ita po ingaman ko. Ang po kanita, sali ka kanita, kaya tandaan ng kunyang mga alati kami. Sali kang ungot. Ingungot, bangalan me, kay bat kudkuran me. Nakalupang yan sali na kamo ret ang maka tetra. Bali po itang maka tetra, itang maka dato king meto nga tetra. Ay ba't kain ng tambing, liquid ng tambing
gata. Ne. Ay, Diyos ko, kanita. Sali kang ngungot. Bangalan me. Muntak. Nanong aos na po karatang kudkuran ngungot. Dati na. Ha? Kay ba't ka rin kudkuran me? Talagang alos mga ano, minsan masugat kaya pa yung daliri mo kayong kakakudkud eh. Oh, malyari na ka? Sige pa, kaya Ah, nito. sige, ha? Mangudgod ka pa ngungot. O, ali agaga nakakumo po tang magpaskong makanyan, di ba? Nanungno ka rin ing pamaglutong suman, di ba? Gagamit kang gataken. Itang malagkit, itang lakatan naman noon da, di ba? O, kanita nga, pisabihan tamupin, kanita, naningaos na po tang giling, pagiling meng lakatan na da. Gawatang kalame, yan. Ngayon po, alos sing pamangan ngayon eh. Hakay na, tambing ng makasalina ka, musno ka rin. Tambing ng mga luto. Di ba? Panepo ko lalo. Ali, lalawin da kasi. Lupa kang mapagalay tsura. Awa. Pag maragul ko, late ko. Yan. Late na pag maragul na po. Pasensya na ko po. Mo pag maragul late ka. Wah, pasensya na lang, tatangar na. Oo. Bala mo, tita na naman Metro Manila nung magmaneho ka kay... Ay, malyaring dahilan na yon. Ha? Malyari. Bakit? Makamuha ng kakitang mestra ko niyang high school. O, nasabihan na. Sung melik ko kayong klase ganita, kayong All Angel. Balo mo palang matrapik ka na. Nung lulup kang alas 7 king eskwela, alas 4 pa ning ganingaldo, mako na kaya na. Ay, masyado na yung maranon ta. Mga tulirang ko pa kanita. Mali na ka. Syempre, di na ako. Oo, nga liwa ka nita. Siba? Kaya sa akin ngeni. At least, ati ko nga balo kayong mestra ko. Di ka pisasabi. Nano? Ketang anyang iko nga duwang ingke katangabe. Igwapo. Gary Bernardo, yung director ta. Ketang yung nano yung... Pandan. Ingdalan, gawaren parking. Ni nga lana ako mang programa kanita. Na. Ala akong panagalan na oras. Nenggang... Pero nung ating panagalan na oras, makuna ako. Yung oras naman, mo naman natagal eh. Sige. Mama ko yung oras. Sige, karakal na matulad. Nakamama na to. Sige. Ibiya ko na yung buka. Sige. Ito nakamanturan na eh. Yakong tuturan mo eh. Hanggang mitauli ko na eh. Sige. Biya ko na bumaya pa og tupo kay Kongan. Buri mo ba yung mitatalwe? Sabla. Buri mo mitatalwe? Na. Buri mo yung mitatalwe? Ay, kaya mo naman te. Naman na Aldoldo mitatauli ka. Sige, muna na ka. Oo. Muna na ka. Yang gamat mo nga po tangkay lagariyan. Muna na ka. Sige. Pagbigyan na ka, muna na ka. Sige. Magtalwi na ako muna. Pananayan mo na akong kita. Mami akong pugay. Katulad magkakatak eh. Sige na! Sige na. Okay, kayo nga pong makiramdam. Bagamat pong may tauli ko. Kaya po malyari niya ko datang. Uli na nitang pamamyeming sigla. At sayake kayo kayong miyaya liwalugal. Maya pa og tupo. At maya apa makirandam kayong pagmaragul ko. Kapangpangan ko. Double B po. Kaya ko ang talasuyo. Bala malungkot ka, may nga na ka? Nang malungkot. Wow, bala malungkot ko? May nga na ako. Nanong pengan mo? Ha? Iyak man, yaman ko pengan nan din. Nanong pengan yung ngayon eh? Sigang. Sigang? Sigang babi. Diyos ko. Sigang babi? Lamingat siyan ko, may katami ko. Sige takapin, maranong ke. Wow. Alas 8 pa, magprograma na ka. Siyempre. Miri ng kang oras. Nung alay, gwapo, makanano ka ta. Ala ko. Ala ka ta. Kanya, maragul ka ta, pasalamat. No ka rin kakanta. Kang gwapo. No ka rin kakanta. Ala, mamamakyabetan na ka rin haliwa. Okay, mamasa ka pang message sa... taluya man po ka rin taluya pa mo rin. Pining kasabihan king kapampangan ta. James Rudy. Good ugtong. Maya pa ugto. Double B. Palitan na ka sana. Buli niya ka no. Palitan na ka. Palitan mo ko? Nung ka no datang. Ay, manyaring ako datang. James Rudy. Itang metong hana. Disyembre na ngayon niya. Meron. Ngayon pan Disyembre kay Kuya datang. Basta advance Merry Christmas. Kaya ko nga doon may asawa. James Rudy. Puyat yata. Datang idol double B. Jonel Lino, alam eh. Why na pantunan ba kaya? Sabi ko na kaya kapilate eh. Cecil Castro Late Pamora, no? Late Pamora. Ayun, Lina. Cecil, mo sabihan kayo ita. Tutuana na. Ali? Late Pamora mo eh. Kaya mo ita, pamisan-misan mo. Diyos ko, tutuana na. Balo mo tatangar na. Nandingabak. Balo mo na, biyernes ngayon eh. Balo ko minta First ka po. Friday, apo ba makalulong. O niyan kayo, miyabe kay Mrs. Double B.
ken Pisamban, ken Kingapo, Mama Kalulu, Wah. Lourdes Sur. Wah. Onyang kay ating kumpintalan. Nino. Katang Arnel. Nimpintalan mo. Ketang banda keni, banda keta. Balo mo na. Ba, Nino. Anya medyo balo mo na Santa Cruz Porak in traffic naman kay laki kayo nga dua Wah. Yung matraffic. Anya pindalas kay pinisagyan ko nung nga pasalupawang kay. Sige, O ding masakit mo po madisgrasya ka ta. Sige. Nakamagpaliwanag, sige. Okay nito. Yumul Sani. Wow. Pakibati kay po Chatirin Yumul. Chu. Yaku Chu Japan. Ohio gozaimasu. O genki desu. Dave Kuya? Yumul, Samantha Yumul, Osono Chu Lapu at Chu Lapu Japan. Steven Clint. Mayap aoras po kay kayong adwa. Mr. Arnel and Double B. Yung irarayhabis, atagal kayong kararabis. Putagal ang binasa mo no rin Ba. Masanting nga basa mo lang makayadwala. Sir Double B, replace mo no po kasing pambabay deng appliances. Bale, ba? Yung muri sabi mami, pika. Siyempre nararabis may mipi. Wah, sabi ko na paltan mo no ka ng pambabay. Pota po niya, malilate kayo, uling masculine ladeng seli yung appliances. Palagay ko rice to ka. Baka pambabay lapin. So ikay, kitang sali kay, sabi ko kay asawa ko, sali ka ta pambabahi. O sinaliya pala yung unisex. Tawa niya pala ikang gagamit ngayon. Oo, nang kaya kasi, tutoy na nga manuan mo rara. Kung nakman mamipi, magluto. Mamangang kumo. Oo. O, ika naman. O, sigurado ka, Rodel, Amito de la Fenia, may oras day. Yari na po megdilo itatang Double B, po agad sinapak danom king timba. Tapos ko ipimpin sinapak. Para kalmanon ton kaya ka? Kaya po, kita po kay kami, kindaw, Mabalacat City, masikang po danom. Mabalacat City District Water kaya po. Na po kalupa kaya ni, King Angeles kaya, hindi kaya nilugal na ning kaya kaming director, Guapo, Gary Bernardo, yan pong kaya layan danom. Totoo ito, yan kaya, kakit ko. At munta ko kita siyar. Alayan danom itang timbana. Kailangan na samasandeng serbisyo ken danom. Mulingin danom. Yang importante ken bale. Ating kasebyan ken Tatang Arnel. Mangomentaryo ka kanya. Wala. Ating kasebyan ken danom. Ang tubig ay buhay. Nung alakan danom katawan, miyeka. Ang gani ka mangan pabulan. Ating kasan danom katawan, miyeka. Sige. Ika naman. Mamasa ka ta ba? Steady Chan Musni Lawson Aqua Chord. Yan. Amo, mawala kwetang kay ko. Bakit? Okay, akbalo. Ryan Aguilar, Sir Double B, Sir Arnel. Pabati ko rin Aguilar family. Keti Angeles Sampopo. Also Cabrera family. Polite. Pati po. Also family. Oy, magoto kay din naman ng kakay. Pwede po. Enjoy kaluguran da ka Kapampangan. Salamat po. Yan. Okay, mag-auto yung kaya kang kaya, manaliwaya Double B. Automatically translated, Ana. Wow. Nung basan may, manaliwaya. Manaliwalapin. Tema, Wow. Okay. Kenny, kasi mamaliway, masanting sana nung maliway tema, Kaila, Hong Kong dollars lang, maging US dollars lang. Awa, mitas la balor na. Mitas la balor. Masanteng, istuya kanita. Galing mo. Okay, malaos na ba po kareng kantang Kapampangan at kaya beya po Arnel Panganiban, Double B. Bumawi po kanina, uling talwian Pabawian tayo. Okay, malaos na po. Obat mo ketang Sabado, migpasyal ku keta ke kayo. Inyang abat tiyawan mo ko, pepatagal mo kong aso. Obat mo ketang Sabado, migpasyal ku keta ke kayo. Inyang abat tiyawan mo ko, pepatagal mo kong aso. Inyapin patagal na ka, karetang asong de pamilya, bansanita makilala, yung tunay mong pamalsa.
O nung mong mete ako. Beryaku, pandiku, moderna ng puso ko. Mateku, makananin yambag mo kanaku. Beryaku, pandiku, moderna ng puso ko. Mateku, makananin yambag mo kanaku. Palo ko na. Pagawaratang kabahong, karetang madiberutong, barakang ngayayaon ding bulati lalam gabon. Oy, ni pa. Saliku, samyento, parating kutkutan mo, at balang sigurado, padobli ka. Padobli ka. Pangkandado. O, sa'yo may puput ka. O, may pena ka eh. Ika naman, mamiro ko mo eh. Mamiro ko naman. Pagkilingwan, anyang malati ko. Malati ka naman, ika'y kagyalong ko. Maligaya ko de, eti baboyado. Ulimbalang saglit at ikasipin ko. Lalambalak ko po, ibis na kitang loy. Siping din talaga, lelening talagsan. Baboning karosa, tingin katang pialungan. Terang kalapanti, darapit tong pikan. Itang bulong saging, kinuha kong pengili. Pilit kong lalalang, gagawang kundasing. Uneng ika naman, pilit kang lalawin. Huling magtinda kang yaliwang gulay. Tingkat ng pialungan, di ko ampong sinta. Inuman masambot, parusan tentera. Dapat yakurugo, pe wala kong palag. Digdirin mo ko sa kakutinera. Kabang tentera ko, lulundag, lulukso. At naning sa gagak, pagpagting gamat mo. Imukutik ngangan, hanggang may pagal ko. Ipwa kung sino nga tinuloy pawas ko. Tingkat ng pialungan, eko pa kilingwan. Nang mamyalong katang, embale-balayang. Ginawa katang anak, muni kayang basang. Habang pagkantake, terak muneman. Yang miras timbeni, paintunan, tanaka. Tingkik ng pengari, uling may wala ka. Pero erabalu, pinyapulong daka. Ingang gaman nini, limanong anak ta. Ng pialungan, di ko ampong sindak. Inumang masambot, parusan tentera. Dapat yakurot ko, may wala kong palag. Diktirin mo ko sa kakutinera. Kapag tetera ko, lulundag, lulukso. Agnaning sa gagak, pakpagting damat mo. Imukutik ngangan, hanggang may pagal ko. Ikuha kung sino nga tinuloy pawas ko. Tingkat ng pialungan, eko pa kilingwan. Nang mamyalong kata, ing bale-balayang. Ginawa ka
katang anak, ngunit kayang basan, kabukpat kantatin, titerak muneman. Yang diras timbeni, paintunan, tanaka, tinggek ang pengari, muling may wala ka. Pero era balu, pinya puldong taka, hinggang kamang neri, di manong anak na. Okay, balaos na mo, kakamben. Karening kaya katang kantang Kapampangan pinandit at mamasata mo pang greetings. Ikit mo ratang letrato nanden, double ba? Ikit ko lang. Wah, nano ngatin ngayon eh. Itambale matwa. Wah, nano ngatin. Taga-arayat siya. Wah, Ang ampong. matwa po itang karelang Peka Hero ka rin. Ah, Itang Alejandrino. kawangis men eh. Ne. Gagawangis may apong ose. Balamu akakit kay ang kapitan kay ni Kimpandan. Kawangis ne. Nga pong usi, kawangis-wangis O, na. siyempre, pimpunan doran. Siyempre. Wah. Ren pala, metong lakareneng prominenteng pamilya king Arayat. Alejandrino. Wari Jose Alejandrino, Mhm. pero yami bayit ya king Tondo, Manila, nung ako magkamali. Kay ba't may garalya, keti kay ba't may padalade king Amerika, king Europa, kaya bene pay Rizal ka rin, tangka kasangi ko. Wow, itang Kalupa ko, Jose Rizal. Kawangis mo. Yan, kawangis kong Jose Rizal. Wah. Kay ba't niyang gawan deret ang libro, nilimbag ng Jose Rizal, metong niya kareng sinaup mag-edit ketang error at pepakalat, ne? Mhm. O karon niya mag-triggering revolusyon karetang librong areta. Wah. O kay ba't Ano la libro, sabihan mo la. retang libro. retang noli metangiri ang pong LP Filibusterismo. Filibusterismo. Okay. O karon po may mulat la ring revolution na areng Andres, ne? Mhm. O ita kay ba't nanita may appoint siya as a 12 senators naning district ne keti Pilipinas ketang panahon na ita. Apin ing 147 Kebaytana. Years. Awa. In commemoration king Kebaytana niya papakit mila po ing meging aktibidades king Balen Arayat para naman po ababalo da rin kabalen tamo ka rin. Wah. Oh, mamasa ka na ba? Makabasa mo. Ay, Jamil Santos. Awa. Ay, Sir Double B. Manal Beko from Canada. Maya Pabak, kabalen ko. Awa. Kabalen ka siguro ni. Awa. Balo na ko eh. Kabalen me. Kabalen, kabaling. Awa, irara. Sabihan na ka. Rara. Kabaling mo, Namo. double B, ana. Babaling ko. Awa. Kabalen na ng rara. Kabaling, ana. Uling kabalen kaya naman Mabalacat City. Wa. Irara. Okay, meron ba kang Yumol Sani? Panayan po si Dave Yumol. Aishel, Los Mimenda Yumol. Miss ko na kayo. Okay, pagmanalbeko para makirandam kay kayo, milalako ko pagal at milalako ko pang homesick. Lalo na miss ke itatang ko'y lari magtoto kasi ikayo puro guing pakiramdaman na king radyo ay dakala salamat Ken at Chamson magtoto. Wah, ngayon yung tinagyaking TV. Dati keng radyo, ngayon kakit na kami. Okay, karon pang message basan tala. Maria Pamela Arante Pakleb, Maya Pagat Panapon, Albert Kabigting, Maya Pagat Panapon, Tatang Ben, Maampo kang Ka-Arnel, kang Maria Pamela Arante, yan, okay. Wah, okay. Kasabihan na siguro na din. Okay, kang Apple Onya David, Maya pa oras po, okay, at kang MCBN, naalala ko tuloy si tatay ko. Okay, ano pa? Ano pangalawang message? Okay, kang Ryan Aguilar. Okay, double B. Oh. Saan mo parang alawang message? Isen Pasamonte. Binasa na ito nun din. Binasa mo na. Sige. Maria Pamela Arante. Pakleb. Binasa ko na rin. Binasa mo na. Okay, kang Jopay Dison, yan, Maya Palugay, Maya Poras, Jonel Lino, pagibati kaya be ko Kenny Cuarto, makirandam ka Saudi, Jeddah, Ricardo Hipolito, Mario Gadista, Alex Garcia, pating taga Bukanan Magalang, salamat and more power, yan. Dakal salamat, Gino Lino, rin Magalang, balo may tayo, talugal da? Bukanan ita. Itangking taga Bukanan Magalang. Bukanan. Wow.
Papunta ya kita kim Karela yan. Aga nakakor. Siyempre, Karela. Sinabi na taga-Karenya, Karela. Numisan na. Isto ko, liko. Pero magalang balo mo, manyaman na retang Candida Ken, king magalang. Retang gatas da mulag. Di ba? Katang malapit king palengke. Nanya sikat tang magtindang candy Ken. King magalang. Wow. Retang gawa king gatas da mulag. Di ba? Manyaman lapin. Manyaman la po reta. Kaya ba, padalado pa reta king abroad, ha? Karetang, alala sinabi retang imported chocolate king America, king Europe, ha? Diyan king Europe ba yan? Diyan retang peka manyaman na chocolate. Ewa pagpalit retang candy king magalang. May nga na karata? May nga. Retang maputi-puti, kahit lang di takamayo mo. Correct. Kaya manyaman retang candy nga reta. Buri mo sabihan ko lang, nanla. Nanulo? Pastillas. Oy, nga man ako. Wow. Balo mo lapin? Mo ko kasi kukot na candy kang candy. Bala ko lang kang balo niya, dakot na Kitang mag-aral ko wari sa tutorial. Diyos kayo mo na ulitan po to. Okay. Ing bukanan. Yapin tang atintan tingga pa report kay ni kanita. Na? Dem bale ka rin. Luluban dong lango. Aking makapangan. Kimbuka. Dakal uri na nitam ating kanong poultry. Kita bandara siguro niyayos na mamaus kaya katamo. Anya makanyan yapin ning bukanan nita. Barangay Bukanan. Manyaman lapin kanu retang candy nga reta. Pastillas. Nya potang mi papapad king magalang. Pantunan ko retang candy nga reta, hating popular api pisalwanan candy, pastillas king magalang. Di ba? Ating ka rin. Gawang gatas na mulag, di ba? Lata lang kodradong nanong sinabi na ning Toblerone. Ay manyaman yung pastillas. Ringkisas, di ba? Kisses. Kaya na lang, kasi biyan na lang itong mag-abroad ka pastillas de leche. Yan. Pastillas. Kung tamunta kang magalang, paitunda kang pastillas. Gawalang gatas da mulag. Yan. Kanyaman dal reta. Lawera ka po ta. Pero ngayon king magalang atin lang introduce retang mayumong sampalok na akaida abrida king PAC. Nano keng English in mayumong sampalok? Sweet tamarind. Uy, kagaling mo. Kagaling mo, Tata Carnet. Okay, wow! Galing ng Daddy Double B. Miss you. God bless. Miss na kang Jopay Dison? Jopay. Wow. Kumusta ka, Jopay Dison? Lugay na Wow. Ay, Tibok Double B, manyaman. Lalagay gatas na mulag. Manyaman. Tutoy ta. Gatas na mulag. Ay, batat niyang latek, ne? Itang latik na... Yapin itang pebukal keng ungot. Pebukalo. Itang lagta na ning ungot. Linuto king gata. Ay, ba't mo tang meluto na? Yung gata, atin niya latik, babo. Maglatik ya. Maglatik. Wow. Yapin ito kakambet, di ba? Wow, kanyaman po tang tibok-tibok na. Tibok-tibok. Nano, aside kitang lagyong tibok-tibok na ning house na kanin Double B. Di ba? Nano kitang kapampangan ning house na kanita, tibok-tibok. Tibok-tibok. Kare nga lawa ng house na kanin Ikata, balo may tayo may pasabi. Alibi. Paboranda kang misip. Bota aisip me. Ika naman. So, panyo na mo po yung double B. Maliban king kekatang kapampangan ni ngausta kanita tibok-tibok. Tibok-tibok. Nung minsan kulay gatas ng pangagawa, minsan kulay maputi correct. Atinwaring kulay matuling. Kay dito yung tangubi, potang kaya itang kalame gawaking keng nano. Hitnanak sila itang beans. Nanan sila ng beans. Beans? Wala itang beans sa kulay kulay balang brown la. Kaya gagawan dong kay rete, gagawan dong kalame. Kalame? Wow. Nanong singawas daw, Diyos ko. Minuna ko pa yatang mga lingwang kaya ka-double B. Nano? Mahablang ka. Tibok-tibok. Mahablang ka? Mahablang ka. Yan. Diba? O retang kaya ng laksirat ang bin sa mga alat kay gawan dalang kaya, gawan dong kalame. Manyaman la naman reta. Yako kanita la, kakabit na naman kay ngaluwalo reta, po talaga dala. Retang mga lating beans. Diyos ko, mga lating beans. Betang munggo. Alit na ngawas kanite, di ba? Betang munggo balutam, tanggagawan kayan, gagawan balatong, di ba? Balatong. Retang kulay brown at langawas ka reta.
Sige. Sige. Pinandit Puta isipan. na isipan. Isipan te. Ako, peace. Wow, very good. Ay, makanano ko, Maria Pamela Arante, Pakleb, nung alaka. Diyos ko, yata, kopis. Malamoy ka, pampangang kakamben. O temoro gubal, o diyang irarabalo na, kopis. O, kopis ka no. Kopis. O. O, di ba? Sige, balo mo na eh. Ampoy tang ale, di ba? Ale. Ale, ing ale ubi. Di ba? Ale, nano pa yung malyari king ale? O, ale kamuti. O, malyari Ay, kanyaman. Ingalen potang lalo na may karimlaya kay mapila na yaldo. I-rep me, manyaman Rep niya. me. Kay ba't nung ating alwalo, Diyos ko, kami maging babon na ning alwalo. Uwa. Malyari apin ka alwalo? Malyari. Ingale? Oo. Ano, malyari ah. Oo, sige. Manyaman po nung atin niyang mais. Wow. Pero Mais. ning aliwad, di dinandeng langka, ne? Itang makalata. Mais. Oo, ning aliwad naman, daburing langka. Pero yak buriking langka. Ilang ka, kaya ngalwalo, burikin. Ang poking sampelot. Mais. Sampelot, buriking langka. Kabin me, potang Oy. gagawa ka sampelot. Kaya taking Santa Teresita pa, naya na kang dumalan nitang suki mo. Oo. Itang makabasong plastic. Akain mo ka rin, potang lumabas ko ka rin. Parada king kotse. Wow. Sali ko pong sampelot. Kaya tang minsan linabas ko. Wow. Ikit mo ko. Double B, ante po itang kayabe yung Sasaling sampelot. mapamanga sampelot. Oo. Yako po kasi mahilig ko king mayumo eh. mamasa. Kopis ingaus da kareta kong Arnel. Dakal po salamat. Ale gandus. Manyaman mo naman, ale gandus. Kasi sung magpaskong mga yan, pisabyan pamangan eh. Ing pantunan ko pa ngayon daratang nga Pasko, double B. Uling niyang anak keng malati, botang maglakad na keng baryo, Manyiklod, ating keng pupunta lang na bale ka rin, gagawa lang kahit ang batirol, tsoklati king batirol. Di ba? Nakanyaman. Oy, batirolan de, kakabarugong manenaya ka, babatirolan de tan tsoklati ketang kayang dukanan. Ay, itang mga niya na, Kay Lareta, detang suklati king batirol, gagamitan da ka rin. Kaila, tansula. Tanso, di ba? Malaman na tan genie, ne? Yes. Ay baka kanya nandalo, babatirolan do. Pabilog yalalam. Maluwag? Ay ba't di na nakakita ang tasa dito? Dita. Mabitin ka? Bubulaya babo. Bubulaya, Diyos. Atin pang makanyan yan, eh. Talagan na mo. No ka rin po makapangan, makainom, tsoklating batirol, keti. Pakituruyo naman po. Mimiss ko yung tsoklating batirol. O sige, mamasa ka. Oy, Maria Pamela Arante Pakleb. Wow. May palit kayo pumalan yata? Babala kami papalit ka tamalan. Ali, makirandam may Dayan Angeles Manalbea. Dayan! Sa limonero gula ko si Double B. Bati niyang tindahan ngayon ini, kaya ning kay. Dayan, no, lang sila tindahan mo, baka tapas siya lang tala. Kaya king kanto na ning kay, kanto na ning kayata. Boundary na ning Porac Angeles. Magtintay malan. Ali, pamangan. Balak malan. Ito naman napanganing pamangan. Ay, ito naman napanganing malan ni nano ko. Papasalida ka lakus kaya. Kung naman sabihan na magtindayang malan. Itang original ne. Original. Malyarin na kaya kayong Bangkok, kaya nakamaselan. Nagmanakit naman balo ito. Ali po, kaya po may palit malan tatang Arnel. Ating kaya pong parehong matulinggan ti kanina. Kaya po ini. Ating pong numero itang amanuan tatang Arnel. Sinulod ko po ngayon, huling biyernes. Number 5 yan. Opo, tagalang mabigla kayo, susunod ko, penguin niya. Lakus siya kita, kaya ba penguin niya sumangit? Makalakus kaya. Penguin. Makalakus ka. Makalakus ka. Halya, fake yan, kami gagana ka. Oy, Mariat baka ni. Nagluto yung mother, tinolang manok. Ay, nyamanan ita. Mimiss ko pin Nung malyari mong sali ka ang tiket, ganyan mo, takatakarela. Makibangang katagetang manyaman at tinolang manok ng mamanglet. Mamanglet? Tagan nyo ko po. Tagan nyo kayo po. Munta ko po, Ken. Pa-request na itang, pa-request na kanong madir, manglet. Itang ingjo, kaluguranda ka. Nang injo. Jo, kaluguranda ka. Ingjo. Tapin eh. Ano yung injo? Injo. Nya. Panay pangyayari. Sige. Babaywan na request na pong madir ko. Ingjo, kaluguranda ka. Pamanyari. Ali kasi binasa menan din mabilis. Dinugtog ya. Injo mo. Apang inedit mo na, self-editing. Jo, kaluguranda ka. Nga li, literal ka naman kakamben. Siyempre,
Injo kaluguranda ka. Jo. Nabigay kasi itang Oh. Injo. Oh. Alatang. Mariet, Sige, play tayo pinandit. advance Merry Christmas. Okay, nung simbambengi, siguradong ating batirol kanyan. Alima, mantun ko kingarap na ning pisamba ng Angeles, alako eh. Puro lamo po magtindang bibingka, ang pong puto bumbong, kaya ni kingarap na ning Holy Rosary. Ito, dakal magtinda ka rin. Ha? Karen. Wow, Magkakata. biyaliwang pamanga na kay. Ha? Itong ating magtindang puto bumbong, Mhm. ating magtindang kutsinta, ating magtindang ano kasi ito, itang papali me lalam, papali me bawo. Itang yapin ta Bibingka. Ilapin Alin ka eh. Atin niya nga pila, lamatin niya api babo. Agka Bibingka. nakakitang kalame, kalame nasingaw sa kanita. Oh. Itang datin atin niyang kaya, itang kalame nasingaw sa kanita. Wah. Kalame nasi. Wala mga yan diyan taluluto ito, di ba? Tatamban me lalam, tatamban me babo. Wow. Di ba? Makanya ito. Makanya, wow. Diyos ko, malapit na ng kanan yan. Oh. Idayan Angeles. Oh. Double B. Class A Namo po Lacoste. O yan. Class A Namo. Wasong class A yan, Ah, kintutuking biyernes muntaya apo, idayan. Pantun na ka rin. Karen. O, dakal class A ka rin. Itang maragul kalupan Owa. tas sulod ko na. Nunging buhaya mo, makahirap yaking kanan. Itasalwana, makahirap yaking kaliwa. Baligtad diyo. Pabaligtad Owa, niya. owa. Kota gipit na itang lakos. May pabaligtad na itay. Okay. Sige. Pero tingnan. Okay. Oh, sige. Amo. Akin niya ka nung Central Town, Marcy Grill Station. Yan. Bukar ni Central. Di na ka nung discount ka rin. Oh, Central Town. Bukar niya ito. Kenny amo. Karen. Kening intersection dele Jollibee. Pagawa niya kanu itang discount card mo 1%. Sa bagay dayan. Salamat Dayan. Dayan. May manadi na 1% discount ni marakap ka. Uling tatalan niyang senior citizen card. 20% discount. Qualified ang 20%. Owa. Bali mag 21% niya kanito. Kapag maragul na pa mo, Oh, Diyos ka pa din nag-isang 1%. Marakap ka tadayan. Magdalaya pa lang card ni 20%. Maging 21% niya kanito. Okay, pakigreet po rin ka obra ko king Haro Pawn Shop. Kenny po king Cavite, Yandy Dahan, Jam Eusebio, Maricel Blanco, ang popoy, Jen Mark Lazur. Salamat pong manakal. O ito po pwede ko po munta kitang Marcy Grill. So, atakman ta kaya ito, baka tayo istorya mo? Kasi nung atakman tayo istorya double B, di ba? Alita, takman mi. Sige, Dayan. Takman mi na, Dayan. Kaya may director mi, baka ta, inkwento, mas masanting niya, kaya kanya pa inkwenta. Wow. Itang kwento kay kataya. Okay, Uli sa netang magkwento karele. Okay, kita pong museo ng Angeles, manyaman ng tsokolating batirol. Ba, hating ka rin, ra? Subukang pangmunta ka rin. Okay, pakigreet po. Ay, hamo. Sige. I-play pa yung request ng kantang Mariet, ne? Wow. Maria, ito ni para kang ang po katatang ne. Potatagan da katang tinolang manok, ha? Ojo, kaluguranda ka. Tinatanong kung mahal kita at bakit nagkahiwalay. Sa puso ko'y di matanggap pagkat mahal kita. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. Ojo kaluguran na ka, kaluguran sobra-sobra. Kasarada ring mata, pantumanda ka. Lawanda kang gaking mateku, uling ika'y lulugod ka ko. Lawanda ka, Ojo, hanggang ating ka pang tao. Kapag naaalala ang
kahapon kay saya, muling bumabalik ang tamis ng pagsinta. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. Udyong kaluguran na ka, kaluguran sobra-sobra, kasarada rin mata, pantunan na ka. Lawenda kang daking mateku, uling ika'y lulugod kaku. Lawenda ka, udyo, hanggang ating kapang tao. Nais ko lang isuko ang iyong pamamahal. Ako'y lalaki lamang, marunong magmahal. Kapag naaalala ang kahapon kay saya, muling bumabalik ang tamis ng pagsinta. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. Udyo kaluguran na ka, kaluguran sobra-sobra, kasarada rin mata, pantunan na ka. Lawenda kang daking mateku, uling ika'y lulugod kaku. Lawenda ka, udyo, hanggang ating kapang tao. Eko ba lunong bakit tayo taga? Nakaman malago, tiyang malabuging pamamili ko. Ika'y trulang ko, tutok suwanda kuretang utol ko. Eka kanubage uling masanting ko, malabog no kanureng mata ko. Uling trulap ka, dalan korba-korba, ing pulayining utak ko. Sabihan ng ingkong ko, tinyang toyo ing utak ko. Sabihan ng apo ko, mantuna kong haliwa, malagot makualta, trula balano man. Eko ba lunong bakit tayo daga? Nakaman malago, tiyang malabuging pamamili ko. Ika'ing trulang ko, dalan korba-korba, ing pulayining utak ko. Sabihan ng ingkong ko, tinyang toyo ing utak ko. Sabihan ng apo ko, mantuna kong aliwa, malagot makualta, trula balano man. Eko ba lunong bakit tayo daga? Nakaman malago, tiyang malabuging pam
Ikaing true love ko, ikaing true love ko. Nung ikatamadwatan na, sana ekat ka magpayo. Kapilang man, nugal man, itiyang pangarap ko. Agawa mo pa kayang kaulan mo ko't umalupa. Hanggang aking tumwata na. Kaya mangutang ko mo, lugod ka pa, kaya ka na ko. Nung maputi na ngan, ay gwapo. Kanyatang ningalo, ingket ang wak, maputi na mo naman. Pisabetang pangarapan, hinggitang milabasan. Inilabas kayang ketatang balikan. At kekaing paganak ako. Inta kong pangako, naing pagkapal ko, ingke ka mo. Agyang maputi, nangan, ing gwapo. Inilabas kayang ketatang balikan. At kekaing paganak ako. Ingka kong pangako, naing pagkapal ko, ike ka mo. Agyang maputi, agyang maputi, agyang maputi, nangaling buwako. Okay, Kakamben! Tatang Arnel. Magbalik ka tarugo? Wa, sige. Wa, itang sabi naping Ruby, takanong bibingkang nasi. Yang experti ng mana? Bal may bibingkang nasi? Bibingkang nasi, Wa. Manyaman niyo ito. Manyaman Irubi, ingke San Fernando yan. Na? Irubi. Ruby, wa, sabi na. Tang mangumbira kay katakin Piestang Mayo, San Fernando. Wah, okay, may oras kang Lodi De Leon, Edwin Martin, Elaine Bonifacio Gutierrez, may abgat panapon ka Kuya Arnel, Ampo Double B, Freddy Hem Lumanog, wow, nice song, I love song Kapampangan, dakala salamat. Mark Eliser Torres, kang Aching Net Mangune, o kang Mariet Bakanit, TY po kano, Anang Bader, Dear ko, yan, nakalbunin po, salamat. Andrea Ginto, okay, nino pa? Akang, Teddy Narciso, Tatang Arnel. oh, sige, basan mo. Double B. Albenda kayo po. Pabati po kay ni Riyad. BG Cargo. Ako po, Teddy Narciso. Taga Tarlac. God bless po. Yan. Taga Tarlac yan, Wow, Tatang Arnel. kalaot na, ne? Wow. Okay. Ba, mirirasta mo ka rin Wow. Waring Vice Governor, kaluguran tayo. Oh. Vice Governor Attorney. Nani ang attorney? Kasada. David. Okay, Teddy Narciso, Double B, albenda kayo. Ito pong Yabinda. nandin. Nino ba? Bonnie Sirano. Yan. Binasa mo niya naman. Oo, binasa ko niya naman. Okay. Wawa. Sabihan din pamangan ng pong luto pa. Ang ining darata nga kayo, Double B. Kapaskuan, ne? Elaine Bonifacio Gutierrez. Mayap.
agat panapon, Kuya Arnel. Wah. Apong double B. Apong double B. Yan mo bura. Apo na ako na eh. Wah. Bakit? Atina ako nga po eh. Wah, akakita rin maputi mong buwak. Ikatina ka nga po. Hala pa. Amoy maputi mong buwak. Tayo, kita. Tikpan mo na yata o nano? Alida, alaman. Alaman, alaman. Alo pa ka pambayang tao na. Bayi ka naman. Eda balo na tatala na ka. Ing double B dakalya kabaldugan, Tatang Arnel. Nano ya? Balitang balita. Ampong? Batang bata. Wow. Black is black. Black is beautiful. Balitang balita. Ano ba? Balita. Wow. Black is black. Ne. Gusto na kanita. Ito na. Maswelo na kanita. Maswelo na ako. Ika. Arnel Panganiban, AP. Basa. Pati na kapamilya regalo ka niyan. Hala pa. Diyos ko. Main punta pa. Eng masakit double B. Nano? Arwanay kang mami. Ika mong yakon dirinan da. Ikan didinan da. Wah. Anya keng kapaskuan. Kira-kira ko kita bali. Hawa, kinik ako kuya-kuya-kuy na. Kuya-kuya-kuy na ako kikinaking. Kukuya-kuya-kuy na. Wah, kukuya-kuya-kuy. Wah. Kira-kira ka, tsaka kita bali. Kira-kira. Manalbekan TV. Bala mo, manyaman magkira ka nita, king papag, tang balwa mo ng gagamitan, tang makinis na, king kakagamit, king kakakuskos. Wapit. Kikinang yapan kikinang nene. Kabit me, king lalam kwayan ita, at saka kakumang ulunan. Diyos ko, tuturan me, king lalam kwayan. Kasi itong kapaskuan, Tatang Arnel, mama ko bali. Panayang kore nga po ko. Makayan. Deta nga po kung aduang baing tao. Itang may itong makisawa na eh. Diego. O tanong ating mamya pera kaya kami, mako ka. Ating mamya kaya kami kilwal mo, ako ka. Aliko, abaya-beta mo. Mabayan na kayo kung aduang bala ko yung kamama ko bali. Alis itong kapaskuan dito, kailangan kaya kampanya bali. Talong Pasko, karoon na kayo papayaws. Munta ko, Ken, yan Abaya-beta mo. Mako ka. Yung sakyan ko, yung sakyan tam, mako kayo miligtas. Diyos ko. Makuyapin. Aliko. Tukyan na kayo. Kunwari mo. Sikat na yung mga taga-Sasmuan. Bakit ka mo? Bakit? Meron nga. Oo. Hindi pa pwedeng ilabas dito yan? Ano yan? Lalabas natin na. Nakapost na doon sa atin. Pakit ang kahit ang government vehicle service king barangay kisesmuan. Ngayon eh. Tayo, meni ba pata ang governor Nanay Pineda na. Niyapin din. Nuka rin yung Diyos barangay ko yan. Sesmuan. Sa SM. Mag-shopping yung SM, ing masakit, mag-shopping ni SM, May nakaharap sa lalabas. Pinark ne pa ning sakena king binlock no pa rin makapark. Bayan ng Barangay Santa Monica. Santa Monica. Sa may Santa Monica. Ay, ginuko talagang deng kabaleng ko. Itamang metong ken, malo ke, panatad niya ka rin kapatad na. Alang makagamit. Di nang tayo pampansin ni Double B. Yung puso mo rugo. Barangay Santa Monica, yan. Barangay Santa Monica, Sesmuan, yan. Ito pong red plate service na ning barangay. Ginamit na papunta king SM. Pinark ne pa king binlock no pa rin pa ka parking sa kanilikon. Magaling nga kapitan. At lungaras. Diyos ko. Malayo galang ka rin kaya Bemia lang maglitrato kayo. Makakalat la rin. Mo yung puso mo. Okay. Sige po. Turuanan niya po itong driver na makarine po. Diyos ko, inaburing governor yan, bawihan kaya kayo. Sinabi na ning governor, ing barangay vehicle sa Binyera kaya, para ka rin mong constituent na ning barangay. Wow. Standby ken barangay yun. Nanuman ninumang masakit. Gamit nakalupa nitang payatad-atad kayo mo karen kapatad yun. Ikayo mong gagamit. Puso mo. Alang makagamit nung aliway kayo. Puso mo, Double B. Taruguin na kami Ulysses Mon. Bakit? Nakman tatakot. Pantunanda ka Sesmon. Totoo naman yan. Totoo yan. Abaran mo la. Atin na mga otoridad para gawang action ka rin. Kung gagawang kay, nung dembe ka rin, binyedala ka rin kong kasasakupan. Bala ko matapang. Sarili, ikong kapitan. Bala ko matapang na Yarnel Panganiban ng ponggaring mangonementaryo kay radyo. Matapang niya pa pala Double B yan. Istong ka kanya ning akakit ko. Okay, sige. Istong manakit ko naman, lalo-lalo ko kay naging SM Clark. Istong manakit ko red blade ba kanya, liletratuan ko lang. Sige. Puso mo, Double B. Ay, puso mo. Okay, hanapin Kagawad Gomez. Puso mo ka nun. Ay, Kagawad.
Okay, habang Advance manang Merry Christmas. Deko keko yung aduang gwapo, magluto kong balatong. Diyos ko kanyaman yan. Paborito ko rin yung balatong. Dininang keng bulong lara. Oneng, ingkapris na ene bage. Kasi, pork, pork sticking kaparis na. Kanyaman, tatang double B, mga tana. Ayun tayo. O pork sticking ka sa, dapat ken ingka paris na yan, pirito. Di ba? Either pirito tuyo, pirito nga sandanom, ratang ausan tamong maluto, double B. Wow, ratang, nanong aus na kareta, ratang potang maluto la, malutong la, double B. Okay, sige. Tostado. Ito stado itang kaya. Deep fried. English ito, deep fried. Yan. Talagang yung kekatang direktor, narap na pamuka na ako. Okay, yan. Ruby Salvador Padilla. Yan, Ruby, kito na itang sabyan mo, itang nasi, bibingkang nasi. Wah, magpasko na kanyaman yan. O kang Jamieson, maya pa oras keka, may nga naka. At kaya din pong aliwang message, Sandy Nosete, maya pa abak Sir Ernel Double B, pakibati kayo po yung kakong ima. Happy birthday kang mama ko, birthday na po ngeni. Kabalikat Cibicom. Okay, kasulukuyan ko kepong ating event Keti Kilo Saudi. Keti King Saudi at sila po reng artista. Retang kawangis mo double B. Di Jericho Rosales dakalpong Kapampangan. Magasis ngeni Kapampangan kepo pagmaragulmi. Ay dakala salamat. Bali mo Sunday na nosete. Kabalikat niya pala ini na. Yaku miyembro na ako ng kabalikat Cibicom that was during the time of the eruption of Mount Pinatubo, di ba? Metong kakarening kabalikat original Keti Angela City that was a long time ago. That was 1991. The communication group. Pila nang banoy ita? That was 26 years ago. 26 yes. Wah, kanita. Why don't you why are you speaking English? Adwampulot anam ng banwa ing milabas. That's correct. Yeah. Di ba? Buri mo na yung kanta. Buri kay kanta. Okay. Kapampangan. Ay, Diyos ko. Makiramdam yung inaanak ko kayong kasali, Marvin Lising. At yung Dubai. Dubai bin, Marvin. Ay, padalan may tegawan mo. Inaanak yung bypass ko, ne? Yung makiasawa ini, ginapang mimo. Yan. Gulong. Ay. Sopan mo ko, Uling barkada ko rin, pati rin kapatid na. Ay, Yapong Esther, Melchor, yan. Uta, mintake kita King Treasurer's Office na ning Angeles. Nasabihan na kin? Alimanal Bea. Ikit ka mo. Awawa. Padala may tegawan mo. Deng nanak nga ni, lang mabiya ka rin tegawan. Inaanak kayo ni. Ngayon, adwano ret ang anak na. Metong babae yan po. Luno ata. Nanya lago yung nanak mo? Marvin Leasing. Yan. Ang anak ni Marvin. Ali, King Kas... ang asawa na double. Bakit yan? Nangingaman na. Okay, Marvin. Kumusta ka gan? Marvin, kumusta ka, Saudi? Watang muli ka, mikit ka ta. Nung atiko keti. Okay, kang Manalad watching from Belarus. Nokar niya po yung Belarus? Balo meta? Kung nokar niya lugar? Nokar niya po yung Belarus? Aliwang nasyon niya yan. Menibat kang Hatim. Debbie Bar, Manalad, watching from Belarus. Saan ba yun para? Tignan mo nga kay Mr. Google. Nokar ng banday ta? Pota, balot ita naging outer space. Pota rin makikiramdam kayo kata tinoking Mars, Jupiter, Jupiter, Pluto. Ini mong gagaloy. Balo mo rin kaya ang planet? Jupiter, Pluto, Mars. Amponano, sige. Sige. Mars. Sabihan mo nga rin ang planet na balo mo. Ali, kaya bela kayo programa tayo? Siyempre, ting magtext kay baloy lugar. Pota, tine pala kaya ng outer space yung kaya katang programa. Mercury. Marisa Drag. Mercury. Marisa. Manson. Cheryl Garcia Lopez. Okay, sige. The second. Sige. I double B. DJ Arnel. 2 days na lang. Adwanang Aldo. December 3 na. Bakit? Danong ating ka rin? 50 banwa. Ipader ko birthday na. December 3. Munta ka no? Itatay ko. Edwin Lopez. Advance happy birthday po, Mang Edwin. Panabilin da ka rin, munta ka no? Domingo ito. Malarta makpangan ka. Domingo, programa ta, mayari ta, malaon na. Igit kitang text na. Munta ka po, double B. Kasi po, may nga ko pong metong alitsyon,
Double B. Kamanga ako Wala ka. namang problema ite. Oh, bakit? Lechon man, no? At O, least. pagkano yan? May kapagdala ka ta. Wow, Huwag okay. kang tunggalan tata. Sagot ko na itang kaya kami itong lechon. Okay. Party na ka nun ng Russia. Anong James? Okay. Thank you. Ati ka paking planet Earth. Russia? Kata palinwal king outer space. Si Cheryl. May nga duwa Cheryl. Garcia Lopez II. Merry Christmas, Double B and DJ Arnel. Advance Merry Christmas mo rin kay ka. Okay. At makirandam yan naman kay kata. Florinda Baluyot Escoto. Yan, Maya pa oras. Yan, balo mo. Ay na kaya ka mag-anak paring Mar Escoto ini. Aliwa kaya yung misis na yan? Alwa, balo kay nga sa Diyos ko po. Tamo ay pagkakatay. Aligan burik sa ban. Hala naman di pray sa kanite. May balo wari lagyo ng paring Mar. It nga sawa ng paring Mar Escoto. Kalimuan ko na yan. Alwa. Aliwa ita. Alwa. O sinabi mo, aliwa. Kasi aliwa. balo kay talagyo ng kasing sawa ng paring Kapitan Mar Escoto. Magobraya king bangko dati. Tiniking tip of the tanko pero alwa ini. Aliwa yan. Diyos ko po tama, demanda ka ta. Aliwa. Sasabihin ka mo, te. Ito naman maniguro. Kasi piyasawa mo rin ngayon piyasawa. Aliwa. Diyos Ito ko. naman sabihin, aliwa kaya. Alwa kaya. At niya pasubali na eh. Talagang ka magaling kaking palusot. Aliwa kaya. Talagang ka magaling kaking palusot. Ito naman sisiguraduan asawa Okay, niya yan. sige. Aliwa kaya. Okay, hi, kang Florinda Baluyot Escoto. Kenyang madapdap. Madapdap. Sige. Madapdap. Ay, kumusta? Jenny Likop kan la. Irara, madapdap yan naman rara. Irara, madapdap. Balo may bapa ng IB. Anino? Labarias. Alike. Ingabe na nitang nga po ko, Diego. Bapa ng tunay ing kapitan, incumbent kapitan Ken. Itarok. Okay. Ay, manalbeya naman at maka-tune in kening kaya katamong programa. Nino? Ay, dindam na siguro. Ingasawa ng Marvin. Agnes Alcantara Leasing yan. Okay, maya pa oras kay kayo. Pero at ang kukwento ko nandin. Di ba? Marvin Leasing ang po'y Agnes yan. Kamusta ko, Ken? Ha? Ay, maya pa happy birthday. Ay, tasipin kong bali. Kandre, yan. Daraderi Marvin eh. Ka-message Ken eh. Borche, Kiason na. Dre, Kiason, happy birthday! Yan, manalbeya naman minsan. Mag-drop by. Okay, rin Kiason family king San Diego, California. Yan, Karikondan. Kariapong Doming, Kariapong Leling. Maya pa oras po kayo. Karinang Tina. Yan, kumusta ako po? Honor ka na ba? Merlin Bermudo Basco, Merry Christmas kayo from Israel. Yan. Ay, kumusta po? Merry Christmas mo rin. Okay, and first cousin ke po, sir. Kapitan. Men bakang Florinda. Yan, first cousin na. Asawa, double B. First cousin. Sinabi ko rin asawa na Alwa kaya yung asawa ng... Aliwa kaya. Okay, sige. At yung pasubali. Sige na! Paring Mar! Sige na! Kumusta ka, Paring Mar? Ako yung misis mo, ako yung first cousin mo, Florinda Baluyot. Grace, iya po yung name na Mrs. ng Kap. Yan. Grace? Grace. Grace yan Wah. Grace, kumusta ka? Diyos ko, ikit kay Jenny Sweet. Ayan, makakakain niya naman. Jenny Sweet? Wah. Padintang kening cellphone ko. Advance lang rin cellphone. Advance lang may itong oras. Malamati ka, Amerika. Ay, advance may itong oras. Balo ko. Japan. Ha? Antimo ka niyan. Nano? Alaw na medya. Alas 2 medya king Japan. Kaya nga nako kang Alona Dionisio. Napipindutan mo, Ken. Mantong kong kanta. Patigtita pa mo. Okay, meron kang Elena Marshall. Merry Christmas from Sydney, Australia. Merry Christmas din po kayo. Abangan nyo kayo po. Mag-tour kayo next year kayo, king Sydney, Australia. Munta kami po kayo, di kayo ngatlo. Manibat po ngayon mani po na kayong pamasahing papunta kayo, munta kayo po king America. Takatakay, California. Punta lang tala rin Mariette. Punta lang tayo Mariette, punta lang tayo James Rudy, punta lang tayo Irara, James Rudy. Hitang Farmer King San Diego. One way na siguro ticket yung kailangan tamo. One way ticket na mo. Punta ka rin. Ay ba, punta ka tayo Israel. Pabalik. Ilan na salin ticket kay katamo. Okay, ayan. Kumusta na kayo? Kumusta na ka, Ching Virginia Gadi Ruiz? Yan. Ching Virginia, kumusta? Okay. Dingkeng kaiden. Dingkeng kay Daniel lang itang tayo ni Kalubal. Ngayon lang, wait. Okay. Yan, Jameson, pakakanya naman Sydney, Australia. Elena Marshall. What? Maraguling nga kayo ngayong Australia, double B. Yung something na ng Australia, pare.
Di mo king aluang bansa, marimla, karela summer. Potang summer ka rin, ti mo king Amerika, marimla. Uwa. Kasanting alugal. Uwa. Anya, Pero, tata ka rin, eh. pero yung kwento na yan, dati yamong felony. Ning Great Britain. Retanggang makakulong kanita, delado king lugar na yan. Agawa den kulungan ring Briton. Nyaring tao ken English la, potang magsalita la. Diya sila mag-Ingles. Yung salita da, it's alwait ang English Amerikanon. English talaga. English talaga. Diya sila, ne. Kay? Hoy, tulad ng rara, mag-harvest ko da ako, sir, lawen mo. FB, ho? Higit ko pinrat ang bulaklak. Susuli pa itang metong, talagang paninayan mo na. Balada mo, masanting imbi Amerikanera. Diyos ko, edabalo. Amo nang mananamang kinggulot bale. Di kami kanina, balo mo tatangar net. Okay. Anya nga ti kami Pensacola, Florida. Yes. Minta kitang kaluguran na ni tanganak. Asawa yan namang Merkano. O neng may nakit kami, tanaman niyang kalamunding. Asnong pangaragula bunga. Kalamunding niya, lululot ka. Ingewami, Mrs. Double B. Kinangwa kami, kingwami la rin butol. O ita, tinanam kitang gulot ba? Tinubula? Mamu nga nongen eh. Totoo! Pahinga mo ka. Munta ka rin magdala ka litrato. Totoo! Tutong-tuto. O makaranda may Mrs. Double B. Kung may nakit, hapang may nakit ko karet ang tanaman na kay? Nano? Retang mamungan dolyar? Inuli mo sana, Diyos ko? Kay munta ko bin, may kukukarete. Yung tanama na, papel. Potang mamungaya, ating $5, $10, $20. Ay, di ba, no, $100. Ay, Diyos ko. Bunga na. O tambing kang magintes maragul, reta pang mga latisuli. Yari ta paninap ka. Okay. Mangarap ka, itanang maragul, lala namang bayad. Okay, sige po, my house is your house. Welcome ko kayo, Kening Baled. Dakal salamat, James. Yeah. Kanta ita? James Rudy. At tandahan ng kitang-kanta ng ita. Sige po, my house is your house. Home is not a home. Ating kanta mo kaya na. Masating ito. Bala may ita. Akalingwang ko niya mo. Home is not a home. No. It's an oldest song. What? Okay. Pakisopan mo na, James Rudy, na yung kitang kanta ng ita. Bala may ita na. Masating ang kanta. Home is not a home. House is not a house. House is not the house. Home is not a home. Wow, Diyos ko. Makanya niya mo. Itang kakanta, magaling niya. Magaling niya. Pero yung kakanta ngayon eh. Magaling niya naman. Pagpasensya nyo na pa po. James, kumusta ka? Mamasa Advance Merry Christmas. Ampo kayong asawa mo. Okay, mamasa ka pang message. Sige, okay. Basa. Alapan din tang eh. Diyos ko. Ba't malilate lang ka na ako? Delay ka talaga. Michael Evaristo, kumusta po Double B? At Arnel Panganiban. Maya pabak po pogi kong tatay Arnel. Tatang Arnel, December 1 yung Pasko. Makamis pong magpasko Ken Pinas. Pakibati po yung pamilya ko. Homel, Hershey, Hansel, Honey, Hetty. Miss na kayo. Dakal pong salamat and God bless. Okay, Larry Cruz Montoya, maya kaorasan ke kayo. Maya pa oras mo naman na Larry Cruz Montoya. Kaya kamag-anak ni kakurus ke kang mako. Okay, malaos na po kareng kantang Kapampangan. Sige. Hala na kang bure, double be. Bure ko patigtig kang katang. Okay, ay ni po yung title na ning kanta ng Double B. Pakiramdaman niya po, kailangan na paminsan-minsan retang kanta mo ilang piplita mo. Sige. Sige, malaos na po. Sige. Nung sasabong kong manok, maninton ko kareng matalik mo ko. Nung sasabong kong manok, maninton ka kareng matalik puno. Nung kanitang sabungan, ulukan pa simbot munongan. Manintong kang kekang ilaban, alusari na kanita ng sabungan. Bulbul tulatog ning manok, yatang ebunin sa bukot. Imburida ting mabuktot ting parating mapupukpuk. Bulbul tulatog ning kalsa, yatang ebuning dumara. Burida ring talasawa, itang madikdik mayalsa. Isa kang lumbelungkot, munta ka bandang pigulot. Akit mo retang mo, si titik-tig lang ang matutod.
Imbisa kang lumbe saya, muntaka kanat bang sapa, akit moretang baluga, kakawelang sa kindata. Imo ni Kuy Lorenzo, inuli lang barumbado, ereboring sabiyang kakunong nanuing pa maglolo. Yako naman ni Orlando, sundalos ko ilu-ilu, ulang bulan susweldo ko, pero man babiye ka na ko. Yasa lapin, ingabe ko kay kalokwan. Sige na mo, nung biyasa ka, nanuya mo inota na ning gitara. Do, re, mi, utol ka man si, alas sa kopas, tukup-tukupan ka bukas. Nung yakusa, ning bukotnan, kuling-kuling pulutungan, ngari mo, keng imalan, laga na siya pamultikan. Balikan ke ing taguri, bulutungan ete buri, mandiluya mong sakuli, paruminggo eya langit. Bulbul tulatag ning manok, yatang ebunin sa bukot, ing burida ring mabuktot, ing parating mapukpuk. Bulbul tulatag ning galsa, yatang ebunin dumara, burida ring talasawa, itang madikdik mayalsa. Ngining dindam yun hindi takong beluan, akong isasawa, akong kaluguran. Mag-istorya ko pa, hindi takong beluan, sabihan ko nengeni, keng amanong siswa. Inanda kong bale, tangalang bubungan, presko kong matutut, nalot ning kauran. Gustong dinatanyeng, ingangin masikan, filming dipending ka, karetang ospital. Ining dindam yun akong kalukuran, utang kepa mo, ing amanong siswan. Akong esasawa, kapong makiramdam, ing tagasuyuyu, eye kakalingwan. Orlando Mercado, imburi kong sabihan, ngeni pututan ke, ing amanong siswan. Sabihan ko ngeni, akong kaluguran, pututan ko nepo, ing amanong siswan. Neng malungkot iyayating kong, uling kalayo'y ko'y akong, agot-agura ning bakal na, manggatal ne siguro. Ato naman, biglayang datang, agad na nimang saganan, at ning tula o pokpokya, di saya palang inuran. Nung gulpin na nimang salakman, alayang bulat di tagman, ya palang paninayana, king bandi ng bulugan, king pamipildis-pildis na, king buldit yami turan. Malana ning lalaki, tirane palanakan, uli na ni tamawaya, enane nilawi man, nung nanong kasing lunggaing kayang tinan. Hambok-ambok kaning pusad na, pakiambok ning buldit na, nung nanong ialasa, koyang dan sabihan mo na, balkone mang ababado, ke kayong apiuso, koyang dan sabihan mo ne kanako. Neng malungkot iyayating kong, uling alayo'y ko'y akong, agot-agura ning panmina, manggatal ni siguro. At doon
Okay, magbalik na po kay katang program Pagmaragul ko, Kapampangan ko. Dakala salamat kang Resty Lacanlale at kang James sa entitled na kanita, House is Not a Home by Luther Vandross. Yan. Masantingin pa. Masantingin kantang ita. At king daratang pong December 13, alas 9 na po ning abak, maganap ya po itang kekatang project, gift-giving project. Mika Polosa at pakanan la po retang matuwad chuking Home for the Aged. Kareta pong Bale Ampunan at kay bat atin pong mamulosa kay bat mamyatamong regalong menibat po ketang kekatamo at kareng kekatamo pong sasaw king project ini. At ketang aldo nga ita panikwanan mi pong makapag-live ka rin. Either aking kapamilya na po ning FB Live kaba pong pakanan laretang matwa kabang pagpulosa dala uling ni-request de po kay kaming pulosa daretang mga tuwang adsukarin uling ita po kanyang alakarela nya inggawan po king December 13 karin niya po karin kaya po magprograma gawan mi po ngagyumi uling po ta matagal kay oras karin mi po gawan through this phone or tablet i-live miya po itang project ita na king saupyo po maging posibliya po inganti kanining project at makabuklat kaya pa po king saup para lalo ya pong maging successful ing project ini. Kaya pasalamat kaya po karetang taong at suking gulot na niti iring kambeyo po eko po ay nga man po ita pong saup binyayo asahan niya po miras siya po karetang dapat akaras mirasnan at akit ye po at ayal ben king programang iti. Bakan ta akit taneman po itang diwa na ning Pasko na kaya bela po ring matungarene. Dakal pong salamat kay kayo. Makabuklat kay pa po. Okay, nano, mamasana ka. Thank you so much. Sige. Buri kitang kantang ita. Itang sinabi ng James Ampoy kong Resty. House is Not a Home by Luther Vandross. Yeah, something ita. Sige. Amelia Lazaro, Tatang Arnel. Hello, mag-hello ya kay katamo. Siguro manalbeya kanya, no makiramdam, Tatang Arnel. Update. Choking Dubai, ne? Update, Amelia. Amelia, sige. Okay. Magsalita, Tatang Arnel. I-double B mentana kitang opisina ng attorney Brian Nepomuceno, yung Vice Mayor na ning Angeles City. Kaya be, itang kapatad mo, ang yung pengari mo. Pengaring babae. Pengaring babae, kay bat inaus da ne, itang konsul, metong akapampangan na atsuking Middle East na makipag-coordinate kitang consulate office king Dubai so that nung nanoy tang pwedeng arrangement tagawan da bakan tamiyuli ka kagad iyang gagawan da ngene. And so to it siguro through your parents tang kailangan sumulat ka so that facilitate taya ing malagwa mong pamagbalik keti Pilipinas. Sumulat siya kano ketang konsul ketaking na Dubai nung ka rin natiyo ka rin. Gawaya sulat nung ereman nakuha itang passport ketang recruiter mig-recruit kaya Tatang Arnel, gawan da kano kay nga nitang konsul, mau siya DFA. Ila ng bala nung makanano ka muli. Yan. Itang, diyang ala kang passport, if ever, ala ka rin criminal case, offenses, king bansa ngayon, gawa da kang travel documents so that makauli ka. Basta't i-update mo kami kasi imbola kanyan, mamilatan kami nung makananong mikaka-connection. I-update mo kami nung no ka rin na ginawa na kang sulat, naning proseso, baka nita at itaking ustong direction at makauli ka. Kailangan miya in cooperation mo. Gawa kang sulat makaniniya, Amelia Lazaro. Yung sabihan mo, ala kang perang panggastos, ala kang perang panyalin ticket, uling yung konsul ken. Yung lagyo na Mrs. Rowena Pangilinan Siupul. Ganun ba? Paring Gary? Okay. Okay. Kapampangan niya yan. Okay, sige. Dakipul. Dakipul or Dakipil. Kapampangan niya, Rowena. Okay. Sabi ng Mayor, Vice Mayor Brian Nepomuceno, sana itang maligwang panahon, bayo Pasko, miras ka keni, karen pengarin mo, karen pamilya mo, keni king barangay Malabanyas. Okay, sige. Pa-update muna. Baka nita, Rugo. Saup tamo. Baka ta makauli ka. Agad. Okay.
Magpaalam ni kay. Nino? Atin yata ang bisita ngayon ni Cecil Castro Lopez. Makuya dyan ka ng Friday kita karela. Kasi Israel. Kini ka Israel kapata Jenny Sweet busy Sige. ing biyernes ne ating kaming bisita pota bengi keti la magsabat dinner ay bitin ko tuloy manalbe kumpleto ing Aldo Alben mo niya ita replay. Albenda niya ka no tatang Arnel. Okay, may Ta-replay ta. paldo kay Double B kung Arnel Merry Christmas mo kay pabati kang nanay at tatang ko Nestor at Joby, paring Dante at paring Gerald, pabati din kang maring Irene. Salamat manalbe keng live kay King Italy. Yan. Italy. Ating ko nga Mio Amor. Yan, namin balo kong salita kang Italia. Sige. Mia, okay kang Joel David. Ay ni, ba't king abroad ni? Namiyati ni Kitty. Kumusta na ka Joel David? Iningtang mga bit pag maragul ko kapampangan ko. Dakala salamat Joel David. Kakapilan niya pa din tang. Sana i-share mo yung programang iti kareng kabalentamo at chuketi ang pong at chuking abroad. Double B. Tagaw ka rin niya kaya Joel David. Eke balo rugo. I-update mo kami. Mr. David. Ismael Rivera Jr. Maya pa oras po kay kayo. At Reni pang aliwang kang Lazaro Amelia sana ikwame itang kekeng mensay keka nung makanano makauli ka ne since sa tinakaring king embahada ng Pilipinas. Okay, malaos tamo kareng kantang Kapampangan. Jenny Sweet tatang Arnel. Bukotang na nungo ka rin itang t-shirt ta bibyeta mo. Na? Jenny Sweet. Itang keking Israel. Lingunan nung kapilang kamuli, biyamin niya ka. Okay. Jenny Sweet. Malaos na mo kareng kantang Kapampangan. Ating sawog ka malati mabasa malangi para tireng pipandiluan retang manamdaman pali impang-pang nang makapadurot mengalapong na indiko balang lumabas tatalbo sa sakalang mga lambo ating sawugang malati mabasa malangi para direng pipandiluan retang manamdaman pali impang-pang nang makapaduro mengatungwa na denlo karindo akakwa bini garapata mong sunod itang kakong sinambitlan ketibalen Kapampangan agiyang nanan meng tarukan madena kay medasan itang kakong pepawaga kiliguran tamong bansa agiyang masyas ng sagupa lambot ka rin pangabagya ako nasa meging kwintas king salo mo makasama bago na lang asasala ditang adwang mansanitan ating sawugang malati mabasa malangi para tireng pipandiluan retang manamdaman mali impang-pang nang
makapadurog may atugwanan nilo balang lumabas na talbo balang lumabas na talbo sa sakalang mga nandun itangka kong sinambitlan keti balen kapampangan karindo akakwa bining garapata kong suldod ako na sa imeging kwintas king salo mo makasama bago na lang asasala edang aduang mansalita ako na sa imeging tao king harap mo hando bago niya mong nga bibiro maluwat mo na katutubo Okay, manaos ka ta, Double B. Karening pangalawang text message sa kaliwang kang binasay ni. Rening bakirandam keniking Guam. Rening pamilyang okay. Ray Miles, maya po oras po kasanting na talaga ng makirandam king programa. Yung pabati ko po ding anak ko, Manal Beck king Guam, Yamiel Earl, Ampopoy Ensu. Yan, maya po oras kay kayo. Ikong makirandam king Guam. Diba? Pa rin, malapit mo ita Double B. Guam, malapit siya mo. Oo, metong buhatang oras. Ne. Balo mo niyang kasal ko tatang Arnel. King Guam? Ali mo, ne. Bala ko. Metong ka rin tegawang kong babae. Wow. Guamenya yan. Makanyan. Wow. Yan. Okay, may ba kang Miles Rico Solidum? Yan. Makirandam na kano ring anak na kay King Guam. Ne? Apoy rin pamilya na. Yan, Johnski Don. Yan. Magmulangin ka ako cellphone. Mamakola rin kay. Sige, basan mo lang. Mamakola? Donski Don. Kong Arnel, engkang Double B, maya paug tupuke ka, kening elegant farm, Tanay Rizal. Tanay Rizal, Manal Bela kaya ka, tatang Arnel. Malaw, keti yan, Metro Manila yan eh. Tanay Rizal. Jenny Licop, pabati ke po Al John Del Rosario, birthday nangeni, kalupa yung pogi. Oy, happy birthday, kalupa min pogi. O Larry Cruz Montoya, pabati ko po deng kagrupo ko ay kidista deng sus kan ay Kido Montaya Dohu at Al Shalal Dohu Kenny Puking Jeddah, Saudi Arabia. Larry Cruz Montoya. Yan naman Kaya mag-translating kayo mo? Pabati din po kareng family ko King Santiago, Santa Ana, ing wife ko Jacqueline Montoya. Ayos na ka? Okay, kang Cecil na Boker Tob Jenny Sabat Shalom. Yan, okay. Okay, kang Miles Rico Solidum, dakalpong salamat. Yan, taga-Kitty la rin. Balo ko muli latangan Pasko rin pamilya. Okay. Balo mo rin mumuli. Pasko tatang Arnel. Mumuli ang pakibalitan. Sasabihan mo kay kaming nga duwang gwapo Paring Gary Watangeri na. Sige. Nano? Watangeri na yung Pasko kan mo sabihan kay kami? Watangeri nung minuli, alang-alang tilo pa ka rin mo sabihan na... Alakang puso at luta mo kay ni. Mo pa sabihan kay kami? Alalo pa mga nanok sabihan. Sabihan mo rin alalo pa. Awapin pala Hindi ka naman kakaben. Awapin pala tatang Arnel. Ay, dasko. Kabilising oras. Kabilising oras? Wow, magpaalam ta na. Ba, tabalo ka, magpaalam na ka? Mamasa ka pa. Ating payata. Jenny Licop. Hello po kay kayong atlo. Igwapo at saka ikaw nga doon pogi. Yan. Alaman din na ka na ako. Wakar kalda pa rin kaya. Sige, basan mo lang. Okay, karen pong, ayan, aratangalwa, Milakola. Ayan, kang apong Ulieta, kang landong ka. Kukutang na nandin, nano pong reaction nyo ketang maging viral. Ketang saken, taga barangay kiniking Santa Monica, Sesmuan. Sesmuan, Pampanga. Ay ako nung kunan yung opinion, nung ninupoy tan driver magmaneho kanita, mas masanting suspindyan depang mga lumbanwa. Hindi pa pwedeng tali sa mall yan. Bawal, di ba? Pero aside kanita, gawa lang action, di ba?
Burimong, nausto itang dalade king moling metong government vehicle, red plate, ning Santa Monica sa Smuan. Wah. Kay bat in driver po, magpark ketang dapat yan ng magpark, binlakno para itang makapark at 2 oras. Nanong kaya mo? Nano yung klaseng driver ta? Anong barangay official siya ta? Nano yung klaseng barangay official ta? Ing masanting ka rin Tatang Arnel, para ka na ako. Oh. Kunane nung ninong memye, ketang sakyan na ita. Sige. Kunande, Wabayra lakonaw sakyan, bang kanita, gagawan din kalupa ng kabarangay. Uling itang metong muna mong barangay, ating kumbalukin Sige. Sikat yung Santa Monica ngayon. Sikat siya ngayon Viral ya po. Diyos ko, baluin na po ngayon. Balara. Sasabihan na kanita, hati ko niyang pag-distribute do rin Deng sakyan na rin, bandi, ada rin kareng kapitan. Bandido rin baryo rin. Nanumang oras, kailangan may Mario, ibiyaye, paggamit siya. Nung malyari mo, libriyo pag-gasolina. O itang dindam ko, Tatang Arnel. Itang ining sakyan na ni, gamitan niya munta ko kareng mall, munta ko kareng palengke, maski nuka rin, dadalayo la, laki kayo rin. Ding gagamitan la rin po ating masakit, ating may aksidente, nanumang emergency kayong barangay, o tayong dapat gawan nyo, ikong manungkulang kayong barangay. Okay, Matt Mel Hilario, kumusta na po ka Arnel? Mabuhay ang inyong programa at ang Guwapo Live, Pampanga, Daily Balita po. Yan. Dakal po salamat at lalong-lalo po ka rin kay katamong makirandam kakamben. Sige, magpaalam ta na. Uling ala na oras. Ninong mo nang magpaalam? Ika? Yako na, uling mitaw-liko mo rin. According king edad? Yako na. Kailangan kukudan mo king edad yan, di ba? Yako na pa mong muna, Tatang Arnel. According king edad, muna na ka. Bagamat pong mitaw-likong 30 minutos kaning programa ming pagmaragul ko kapampangan ko, hanggang pong mitaw-liko, adinanda ko pong sigla, mila ko kayo stress, mila ko kayo homesick, kaya miyayaliwang lugal, lalo na rin kay katamong kabale na magobra ka rin miyayaliwang kumpanyakin, kaya nga miyayaliwang yato, bansa. Double B po, pag maragul ko kapampangan ko, kaluguran da ko nga po, bukas po ang pong Domingo, Albenyo kayong Pasibayo. Dakal pong salamat, Maya pa oras. Simbang Quiapo, susunod yan. Sa program nyo, Simbang Quiapo. Okay, ang tabayanan niya po ing Misa king Quiapo. Live ya po king Guwapo, live Pampanga Daily Balita. Ratambisa pong simba, pwede ko pong magsimba king Quiapo, king kapamilatan na po ning program kining Guwapo Live Pampanga Daily Balita. Live, okay. Kaya rin na po ning programang iti. Pasibayo po dakala salamat at kang kang Larry Cruz Montoya, aring kayang pamilya, King Santiago Santa Ana, ang asawa ko Jacqueline Montoya. Dakal pong salamat kay kayo kang Mais Rico Solidum. God bless, ingat po. Dakal mo rin pong salamat at kekongan at ring susuporta po at kayan tabe king project kagawan tamo. Dakal salamat po kay kayo, dakal pang grasya at biyaya. Aing datang kay kayo. God bless, dakal salamat kay kong adwa at kareng kayabeyo. Akang bye-bye. Yan, menibat kang Linda Nata. Dakal mo salamat. Bukas po. Ang tabayanan nyo kaya pa. Kaya po programang Pagmaragul ko Kapampangan ko. Baboning lamesa, ninumang manakit, keng singsing kong mana, kalulong puso ko, manginuyak eka. Ating ko pong singsing, metong yang timpukan, ama na keiti, keng indong ibatan, san kang king sinino, keng metong akaban, mewalaya iti, eko kamalayan. Atin ko pong singsing, metong yang timpukan, ama na keiti, keng indong ibatan, san kan keng sininop, keng metong akaban, mewalaya iti, eko kamalayan.
ning lamesa